دون سہل سکھ رات کرزم تھاوزم منت بشارت رحمت چی ادباگی جنت عرش والی میت چھمارن وانن والس تو بودن والس بسی دعا کرن گوڑنک دعا سہل سکھ رات کرزم تھاوزم منت بشارت رحمت چی ادباگی جنت یل ون یہ گڑی کرتم سہل تا آسان ون چھم قبر پنین یم سوال پرسن نکیرو منکرن ہندس جواب مول نیرے واپس نیچو نیرے واپس بوئی نیرے واپس کن سی زنی چھم قبر مز حساب تی کتاب چھم نا مولی سب کیا چھس وانا نکیرو منکرن ہندس جواب تھونس بت قدم قولو قرار یہ تو یہ ہوتا ہے آفتاب آسنا اکوئی میل مانی علی اکوئی میل تھوت مولی سب جس دعا منگن نصیبہ کوثروک کرزم مدرعا کیا ہے دے یمس سی تریش گئی نصیب فلم یدمو عبدا میں شرع سندر لگس نو دوبار تریش یمس پنی دست مبارک تریش چاونائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی سبستی کیا نظر اسمس دون جز نصیبہ کوثروک کرزم مدرعا تریشتی ہمیم تریشتی چلم یل دست مبارک حوض کوثرش تریش چاونائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبہ کوثروک کرزم مدرعا بی وچھن خیر الورا باجمل اصحاب وچھن خیر الورا باجمل اصحاب خداون دا فدا سب دیب ناوس دو حسرا تسم چھم دیدارک ہاوس تمن سہل سکھ رات کرزم تھاوزم منت بشارت رحمت چی ادباگی جنت عرش والی میت چھمارن وانن والس تو بودن والس بسی دعا کرن گوڑنک دعا سہل سکھ رات کرزم تھاوزم منت بشارت رحمت چی ادباگی جنت یل ون یہ گڑی کرتم سہل تا آسان ون چھم قبر پنین یم سوال پرسن نکیرو منکرن ہندس جواب مول نیرے واپس نیچو نیرے واپس بوئی نیرے واپس کن سی زنی چھم قبر مز حساب تی کتاب چھم نا مولی سب کیا چھس وانا نکیرو منکرن ہندس جواب تھونس بت قدم قولو قرار یہ تو یہ ہوتا ہے آفتاب آسنا کوئی میل سری آسن کا علا تش تریش
مگر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی فردکم علی الحوض مسلمانوں بسو پرارن حوض کوثرس پٹ یس تپور گزر تمس پلائی تریش پنہ دست مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروردگار یہ جماعت اسکرزی یہ بشارت نصیب یہ خوشخبری نصیب سانن والدین چاون تریش دست مبارک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آفتاب لچھ بود میل دور یوت اورک تریش کریو سا انتظام فلن چیز نیو مانی علی اکوئی میل تھوت مولوی صاحب جز دعا منگن نصیبا کوثرو کرزم مدرعا کیا ہے دے امس سی تریش گئی نصیب فلم یدمعو عبدا میں شرط اندر لگس نو دوبار تریش یمس پنہ دست مبارک تریش چاونائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مولوی صاحب است کیا نظر اسمس دون جز نصیبا کوثرو کرزم مدرعا تریش تی ہمیم تریش تی ژلم یل دست مبارک حوض کوثرش تریش چاونائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نصیبا کوثرو کرزم مدرعا بی وچھن خیر الورا باجمل اصحاب وچھن خیر الورا باجمل اصحاب خداون دا فدا سب دیب ناوس دو حسرا تسم چھم دیدارک ہاوس گئی جمع سری گسن جمع آلو کیا گس سلام قولا من رب الرحیم وامتاز اليوم ایوہ المجرمون اگ جماعت آسی یمن فرشت ونن سلام چھو سوزن رب العالمین یمس رب صفت رحیم رب سن طرف بوزو سلام پروردگار یمنی منز تھائزن یہ جماعت یمنی منز تھائزن ونن وال تو بودن وال یمنی منز تھائزن ونن والن تو بودن والن ہن والدین یمنی منز تھائزن ونن والن تو بودن والن ہن اولاد یمنی منز تھائزن یہ سری جماعت آمین یا رب العالمین